Stvarno, hvala vam. Jako vas puno volim. Dobro jutro ljudi, šta ima? S vama vaš dečko Slaven. Evo, prvo da počnemo, frizura. Nije ista ko što mi je napravio frizer. Zašto frizura nikad nije ista ko što je napravio frizer? Mislim, to je ono nevjerojatno. Dođete tamo kod njega, sve lijepo bude. Dođete doma, operete kosu i se ode u vjetar. Eto, i šta ja sad kažem? Nosim ovakvu frizuru. Ja sam probao nešto sa gelom napraviti, ali eto, to je to koliko sam mogu napraviti. Druga stvar, osjećam se opet prehlađeno, te danas opet neću ići na trening. Probudio sam se ujutro, kašljao sam jako puno i ono, rekao sam, zar opet. Ali dobro, valjda je to tako trebalo biti, jednostavno, šta ja znam. Pripremati se za Wings for Life, odlučio sam nastupati vjerojatno na Homosti teču, tako da je izazov prihvaćen. Imam 6 tjedana da se spremim za Wings for Life, bit će to dobra stvar. Danas dana imam klijente u teretani, stoga danas moram ići u teretanu, odraditi klijente, trebam to odraditi s njima, oni su bitni. Ukoliko vi želite trenirati sa mnom, javite se na moju Facebook stranicu, sklopit ćemo online suradnju ili suradnju tako da treniramo 1 na 1 u Rijeci u teretani. Javite se, nemojte se sramiti, siguran sam da ćemo naći idealno rješenje za vas i za mene, te da ćete doći do vaših rezultata što prije moguće. Idemo sada polagano u dan. Evo, ja napravio frizuru, a pada kiša. Ne veze. Odlučio sam, pošto ću nastupati na Wings for Life u Zadru i plan mi je istrčati 30 km, živi bili pa vidjeli. Počet ću se već pripremati ove subote, a uz to što ću se početi pripremati trčati, odlučio sam da svugdje gdje idem iću pješke. Imam 40 minuta da stignemo od sebe do teretane, gledat ću stići to. Šta je to za mene? Ovako kršnog momka. No prije nego što nastavim ovaj video, rekao bih vam da se mi pratite na moj kanal. Pridružite se najjačem putovanju prema putu do mog cilja. Na mom putovanju ćete dobiti dosta motivacije, savjeti o prehrani, trenizima i kako sve treba raditi. Te kako ja proživljavam svoje životne situacije, bilo to dobro ili loše i nalazim na iste te rješenje. A sad se moram požuriti. Evo mi stigao sam do grada, kiša je počela jače i jače padati, ali šta ćeš, navikao sam na to, izbokar, ipak baka mi ne da kiša da ne, a isto tako nisam očekio da se odlopi. Stigao sam do svoje kuće, do ovdje, za pol sata, što je sasvim nevjerojatno, još sam uhodao i nisam se dužio baš puno. Mislim, žurio se, kada vidimo kako se poslije. Evo ljudi, sada idem prema doma, riješio sam svoje klijente, kiša naravno nije stala. Sad sam si zatupio i rekao sam si 100% ću utrčati tih 30 km i ništa me neće zaustaviti. Imam 6 tjedana da se spremim, sve je stvar u glavi ljudi. Ako vi to odlučite da to želite, to ćete i uspjeti. Jer jedino vi odlučujete o vašoj sudbini, niko drugi nego samo vi. Mislim da vjerovanje u to i viđenje samog toga sebi u očima, sebi u glavi ćete uspjeti. Morate vizualizirati svoj cilj kako biste ga i ostvarili, te shvatiti šta se trebate napraviti potrebno za taj cilj. Ja znam da sad trebam početi trčati, a uz to trebam još više jesti jer ću pokušati zadržati ovu mišićnu masu što više. Skoro sam se razbio. No sve je moguće ljudi, ukoliko vi to sami želite. Vrijeme je da pokažemo kako se može, ali to je tek za 6 tjedana, tako da lagano vidjet ćete kako ćete se pripremati i raditi sve. Te ćete vidjeti koji će biti moji tajni sastojci, koji će mi poboljšati moju performansu. Idem se doma. Stigao sam doma, sad sam se presvukao, otuširat ću se polagano. Počet ću koristiti ciklu, malo ću sutra više pričati o tome zašto ću početi koristiti ciklu. Pa budite spremni da pogledate sutrašnji vlog. No iskreno, evo sad se vozio busom i nemam ono mokar, vozim se busom, vozim se s nekim ljudima koji ono, ovaj govori drugome kad ćemo se ići napiti, neki drugi pričaju o tome o dobitku na kladionici.
i odjedanput samo se počne neka baba derati. Tako da, ne znam kad će se ovo više isplatiti i stvarno ulažem sve u ovo, dajem zadnji kap energije, mislim da mogu više i dokazat ću da mogu više sad kako ću se početi pripremati za ovu utrku, da vidite da je sve moguće, ali dokad ovako, stvarno, znam da će doći taj dan kad ću ja reći, bravo Slavene, pogledat ću nazad i reću, sve je bilo dobro i sve je bilo lagano, vidiš da se sve mogu i uspio si. A tada imam ljude koji me guraju, to je moja mentalna trenerica, to je moja baka, moja mama, ali ono najbitnije, ima vas ljudi. Ima vas ljudi koji me gledate svaki dan skoro, koji mi pišete dobre komentare, koji mi se javljate u inboxu poruke i pišete mi kako trebam nastaviti, kako sam dobar, prilazite mi na ulici, prepoznajete me, čestitate mi i govorite mi ohrabrujuće stvari. Tako da zapravo znam da sam na dobrom putu, ali čak i ja sam sebe zapitam po neki put kad će to više, da li sam na dobrom putu i da li radim ono što treba. Ali znam, uz vas sve koji me podržavate da jesam. Stvarno, hvala vam, jako vas puno volim i jako ste mi puno bitni. Svi od vas, svakom odgovara na poruku, svakom odgovara na komentar, jako ste mi bitni i uspijevam to. Jer ako ste vi pogledali cijeli video i još komentirali, meni to jako puno znači. Bio to dobar ili loš komentar, ali to je vaš komentar, ja cijenim svačije mišljenje. Stoga hvala vam. Mogu vam reći da mi je puno bolje nego što mi je ujutro bilo u vezi grla, valjda mi je taj pokret i malo to sve pomoglo. Sad sam doma, upalio sam klimu na 30, grijem se, uskoro ću ići spavati. Mislim da bi to bilo to za danas. Ukoliko vam se svidio video, dajte jedan veliki palac, pretplatite se na kanal kako biste vidjeli sutrašnji vlog, te sve videe koje ću izbaciti na ovom kanalu i vidimo se sutra ljudi. Ajde Z.